Паян Шамрыксен театрынче тюлевзирек Чываш кино югерне Ташман ури кундаан бустер фильма кыдардашы. Кымылдываганзене пурнеде вунжиче зеге тілне хабылдывашы. Иртне кунзенже вара шак фильмба едернебе Тывай районезенже пурнаганзен палашма бұлдарджиш. Едерне дыргенже ялзенже Ташман ури кундаан бустер фильма темеже ғуд тагдардна. Шабақта халық итнебе куравзем малалла бұрашы. Халгинже Чываш кино ищенезем фильмра выляна артисембе бірле едернери культуры шурденже бүлжеш. Кураганзен ежінже вара шкуладезембе культуры тыдыменже ішлегензем фильмра худшынны ялғасарызем. Илемлі документлы картинына сырхыррынжи чөнжен хүділепчеки бұлны вырында шартлама себе хелгунезенже югерне. Унды масылла сценезенже худшынны терлі ялжыннызем. Хіріпірем шулы тыл ішченезен нужи дертнен негамран лайық анланза илнине калашы. Шыбадезен тылинжен уйрылмаш, орие хепхерлі, хорын ори бегех болзаларынчы вірежушнеларза қазір болмарым. Шинзене мүлле евір болны жабы ғытыра. Ебір латын келе бұрса да ебір вірежушнеларза онда вырмандақ шывырыны вет. Ори де ебе болны бол, хырымеземде выжы болны бол, шабибех ішлені тебір гонне тұрза. Ша хирарымзам, хирзем, мүллен ұшта көріне бара ебіна хам жинже чисты туйза илдім. Ебан жақмыр пөдім порде жана туйрымыр. Ебір піргонгына болдымыр, жана тюсрымер ербушлазағашын. Онда ветка уйықшар, икшер уйық вет чавны вет. Күшулі де доғайд, хали калашын жоқ неде, чоны ғорланат. Шак кинона мижем ұшқыт көрат бір, кашны көрмас серен, чунды вылза келет, күшілдік мазыр бұғаймас бір. Вот пиде чуна пырза девет, хамын куга майда шавында, чавныне пілдеме пілдіргіна білдім. Мінле чықны живезем десе, пырмай шав жуғыш. Ташман ури кундаан бустер фильма сарба хузан хүділепчі кине дуна ветеранзен азиелевізембе архив документжезіне тебе хурза вежі жула яғына немелле югерне. Хүділепчі кезен реконструкцияне қадірлезе едерне шымірле тада сіндер варрибе тывайдырғызіне жетіне. Акоп чавна вадызіне вара республикебе шыраны візем каласагдартны чуна девет. Шавдере вылы югерне кино. Она хумган мазыр пахма майшука. И бир курма келіне ветеранзем, кино пышланза вешнетеченех күшілбек курзаларды бар. Бізем курма келіне ветеранзем бұрде выржа жезем, бізем бұрде аства шишак кино жінжек тарды игексене, еверліксене, бізем пәтембек пілеш еп, например, хаман аннене курныбек курзалардым шав киноға. Шавдері әне нюлле тузактардына. Кино хышында еп уже лыпланза жедеймесіп, шавдері хавханулы болжа. Кино үгерегенсене чунчері рен тавсымахы қалап. Тавайынчы культура керменен зайлы кураганзымбе лық туллы болжа. Пұғын незем шак фильм уйрымақ шиденеген оружын узылы пулмалды не палартреш. Ташман ури, когда анбустер дезе сниматуны кино, пиде пызык пілдерішлі, уйрымақ перін шамбрықсен варли. Шак кинона ебір падем шкулзынжақ қадартмадыр жатпыр, падем хамыр культуры жүржізінже де қадартмадыр жатпыр. Уйрымақ шак ши варза келеген шындері күні яжбе шығындар атпырын де бір күні. Бірне елзі жидермедір жатпыр. Чываш кино сызем югерне лентына кино залтынже гынамар телевидение дегдартна. Чавынбеге хвала шажывре терлі регионды, тада Молдовари гагаузинже, тері халығызен шамрығызен уявинже халыға ертне. Онды специалисем вара варжа жинжен югерне фильм нумай болныне, шавығытрах тылры патырлық перге кун евреш халичен курманныне палартна. Чываш енгларым вали Владимир Тимофеев, Артур Галкин.